me enkoso nhyira mo se mokoso amohwe Emadek TV yadamase se dane dan nyina mo subscribe to Emadek TV na mo comment na mo support ye me fa akwanya we so aka kire ahwefo a mohwe se nyame adom Emadek TV ye nhye da nya permanent place there but obi edi ne mantwe ba bi edi amaya ye di eye adwuma eho na meti am di dwuma di ede bremo and dane day nyina no ubinya updates ewo Emadek TV so ahwe say ye trending news a so interviews yankwa abonten yanko ye interviews ne other things no so be ye the program be this sports so ebe den ebe wuram to be hu say ebi abem mema amranti mi noti ya omode sports updates de bread bo amani jeep sports ono so no ubinya amode ewom afin so eba na aware mu nsem so I think say ubinya ebi ewo Emadek TV so ahwe aside the trending issues na ye de bebremu every day so na yewo ema afefefo mienu a mostly mo beta ehu wo mo anim say omode trending news B8 entertainment and say other stories nyina no omode bebro ebedwumre bi no behu wo mo mienu so omote amo ankasa de discussions de ebremo fa nsem bakon mienu ho ye frɛ bakon Frederica na akosua mo amuni makosua Diamond ono nso so beba be kan Frederica na omode say adwumadi ne adiamati yesrɛ mo keep supporting Emadek TV and keep watching Emadek TV. Your numbers in the good screen so no for any sponsorship bia no eno na really video no as no call any of these numbers or per se or sponsor ye anase ye bo adwuma ho dawuro de ma o dane dan nyina na obetuna ye wo social media platform bit say Facebook Emadek TV, Instagram Emadek TV, Twitter Emadek TV, TikTok Emadek TV and afin some Facebook your friends YouTube Emadek TV. All these platforms no obetumi afule obetumi send a message or per se say after say bia the video bi to na per se wo kire wa adwene na ye de ba your next video mu ne ka bi fa ho ne nsema waka and also so numbers na go screen no 0551973717 obetumi WhatsApp here na ye de videos ne bi ade amra tinyame hira so wo kwhwa na wo hwe Emadek TV yedamase